Tari freeze yukite. Kuranyitana hanini. Ni kuranyitana. Nake yani kuranyitana tondu riri. Nyonete mundu ukwaria kaundu na akauga saitani ri. Saitani ni arariururuka muno riu. Itene kandarathiururuka goguo. Yes. Tena ndareka atia. Ndarathiururuka goguo. Ndarathiururuka goguo. Na andu ni maenda we kwirihiria we. Ari kwirihiria ri. Ari maenda kwirihiria. Yes. Andu wega gaikara gokimenyaga haria murakinyania na mundu. Tondu tariu angikorwo we wikata mwona thingi mandu ati nduhikanitie ona ungithira ndani. Ukara andu magura wakinya wacoka gaithia nyina wa ngari. Niguo. Yes. Ile tiguo. Na ta imagine mundu ndagwe kwenyitirira. No kwenyitirira. Yes. Andu aya matibagaga. Asa. Matire kiaciari ba. Ona thene netere thiko cia marauga atiriri atendeka bocio ndiramenya. Riu gethikiriria. Yes. Riu mundu ungekwandika kauga atiriri. Mundu ramwenyitirira na mwenyitirira muno. Asa. Amwenyitirire maita ta merika na matatu uguo. No anyita. Makanyitanirira. Maita merika na maigana. Matatu. Acoka mundu cia arakira arona atiriri. Agwa ndreka tiwe. Tiwega. No anyita. Kimwera riu ri nie nginya twagikinyania ri. Wera kihoro cio wiki atia. Reke tukinyie hau. We tirithia maica maku ore ratirithagia mbere. Wanyita. Uyu akana rakiguire uru. Riu mweri wori ungi ni uriku uyu wenyitirirwo. Ni mwenyitirirwo ri. Mwenyitirirwo na githe ndagikora gwake ni muthuri. Githe tiwe acio. Witagwo muthuri. Na nakiri na gwake. Na githe ndagikira akiona riu ri. Haria nie ndakinya ri. Mundu ni reke njike atia. Tutigane nake. Reke ndigane nake. Na magikara thi. Na ngimwira ni sawa. No ndumenya kuna marutaga namba cia atumia. Niguo. Ndumenya kuna maciruta by the way. Yes. Riu arandikita kaiga ati thiko ta igiri ri. Kindu tha inyanya cio thuku ri. Ni ahurire mutumia wake. Akamuria haro. Ndio tuko. Tha inyanya. Kauri ma mutumia. Haro. Wanyita. Haro na mutumia na matorotoro makamwira haro. Wanyita. Akamuria atiriri. Baba Tony yuko. Akamuria we ni nani? Akarega thimu. Etagwo haunting. Akarega thimu. That's haunting. Arumene zigagira mathina maingi muno. Zigagira mathina maingi muno. Yes. Imagine. Tondu nukuri utomenti mutumia. Tha inyanya cio tuko. Yes. Na muthia komete hau. Na uni uraigwa ni mugambo wa mutumia. Yes. Ni uranguria kana muthuri waku kana ku ni akinyite. Kana mukinywa gwana ni inyanya cio tuko. Na komete hau. Na akarega thimu. Wa muria nu. Agakuonia. Akuonia na we namba we ukona ni umio. Na ukona we in the head ye. You know the number. Wacoka ukehumbira we wakoma. Tafora ili ukamuhurira. Ukamwira no cio koragwo naguo tigane naguo we. Ukihurira mutumia uhurire nyina wa ciana ciakwa ndikio thaa mugwanja cio tuko. Akamwira pole ni kuhurira ngiria atia. Irehurire. Akauka mwira utharie namba iyo. Waigua? Yes. Utharie ki? Namba iyo. Utharie namba iyo. Thutha thiko igiri. Otha itharu ria tha inyanya. Akahura. Itha Tony ekuo. Baba Tony yuko. Ni nani? Akarega. Mutumia agokira. Anyita. Akonia muthuri rangi. Na boy ire ni ahura ringi. Ahura ringi. Na urajira ti namba ino ndumi na mundu yarorio ithe watu ni agakuria mundu ungi niki akwa wrong number. Wrong number akuria. Na riu ahura ria keri ahura o wrong number. Gukanyita na tha inyanya cio tuku. Ndega ni kuranyita na. Gukanyita na hali. Gukanyita na hali ni tha inyanya cio tuku. Akagoire. Maundu maya marenda mundu riu aikare kiria na andu mataramaka. Ndaramaka by the way. Gutari ati undu no muramuhahura. Uthi undu ramuhahura by the way. Ashtuki. Ona mwe relationship ni makihuraga. Yes. Mwenake. Arije kwa namba yaku ri. Ya mutumia ri. Nekuhura ni kuria makome very audacious. Yes. Uko. Ahura nyina ngari. Sasa fiti. Ni mama Wangari. Ni yeye unataka aje? Nilikuwa nakwambia na si kwa ubaya. Mimi ni co-wife. Sawe dongi. Wa kumakali. Ndio wako makali. Akale kadimu. Ndio kwa kapa kwa kadimu. Azoka kala.
Na pele kontrukola ino ya mole. Agora ndiketo Nancy mtoto mzuri. Nikuwa ngwa trukola. Nancy mtoto mzuri. Ukanyita la nini? Au dia nini leo? Ule kubuthora na leo. Nancy mtoto mzuri no. Yahora di makejera ngemuriko kona sita ko waivui. No ucio. Okay kana giria mahutini. No uyu utari hadafu. Yes. Aikia kuma hete thimo. Na bagi nya ciakwa ciothe. Ni kunjaga. Kunjagira gitio. Hata wezi mbele ya marafiki zako. Umenidundisha tu hivi. Yes. Kakashika naye. Ukanyita naye. Nancy mtoto mzuri le. Wadare nalo. Asa. Okamuhurira wagicomoka we no nginya ukihure ni undu wa kiria ugakimuhurira ukamuria atiriri nataka kuuliza we ndio umepigia wife akora si ndio ni mimi nilifanya vibaya kumpigia si mimi nimempigia kwani ni vibaya ni vibaya sababu kwa nini wewe ulimpigia si tumekuwa na wewe 6 months. Sasa kukua na wewe 6 months kusema ati wewe umekuwa bibi yangu. Si kuwa bibi yako lakini wewe nitumia 6 months na bibi yako asijue. The mano. Ukabia kuna hele na kwenda tiriri. Sasa Baba Ivy, let me ask you. So you even promised that you will marry me. Kwani unaniolea wapi? Si lazima bibi ajue. Kwani relationship where is it headed? When is it headed? Well, I don't know. Amato, my wale na moto mukimanyana. Okimanya no muti second wife. Ni tano ko muti second wife. Atoya yitiriga hau. Oyo guo. Agathie wa head mbere yaku riu. Yes. Agathie mbere yaku. Reko le by the no ngithie na kura kwanyu gicagi uthie nake ri. Kana itura ria kwanyu ri. Aya namba nginya na ko. Yes. Ane gweka kaundu one nginya namba ya mutumia ya mamu wanyu. Amuhuragire. Tondu we nawe tire mbura matwate wathie tu kumuceria tondu mamu wanyu ndangikuria. Bas. Kiuria ri. Yakeraga mamu wanyu akamwiraga atiriri. Ati ndi friend ya Sam. Ndio gitagwo Sam. Ni friend ya Sam. Friend ya Sam mohoro waku. Ndi mwega. Ndona wahurira ni no kujuira sari. Tondu hinda twari ku ni ndakwendire muno. Thank you muno muri gucera ringi ri. Sam akisema. Ahead. Ebere yaku. Ahead. Na ugita ko mutumia ngimanya mwathie ku ati mutware ku mucere. Athire ku agitwa gicagi. Athire ku agitwa kiberebere. Yes. Na waigita wa mu introduce ku tariri. Itamurata one of your friends. Ara mwathiete nao ri. Oike mwira uyu ndi etagwo ngania. Wetagwo ngania ani arata kwa Nairobi tukoragwo na group ino. Anyita. Kwani wathie waiga kwanyu. Ni group mo. Ona gutire handu wa muhe special introduction. Acha atire. No ruare uragira nginya ma sister mako. Ko by the way nikere here oire na banginya cia your sister. Yes. Na namba. Ahurira nginya your sister. Amwe nginya ritwa. Yes. Waja mwita sasa Suzy. Poa. Kwaje? Niko fiti. Ni nani naongea na nani? Ni Ann. Ann mgani? Ann Wambo. Anwambo. Tulikuwa na wewe wakati tumetoka huko kwenu. Tulikuwa na Sam. Ile siku ya sikukuu mlikuja kutembea? Yule dem. Wale watu walikuwa wamekuja Sam watu wanakuaga kwa chama moja. Si wewe ulinipatia hata namba. Nimekumiss. Sasa mtakuja lini kutembea tena? Sam akisema. Gwire, arumembe igagiria. Merigwengi, wazoka mugora ahorerete handu. Ekonotete. Ulia ni ugai kururi. Wekatia. Wazoka kumau. Hari ari karathi. Ukaigua atiriri.
we ebuni uzie barozi kana lio barozi akanyweyo ani na wita ukakamwia tini kulete ingine akaga lakini ulete taska sasa ana utukania Derazika Ndiragira mwisho ni wewe agatiriri iko nauliza unaweza kuwa na kasmano kale kadogo kale ka half niragira gutonya tondu ureke guteithie kwire maundu mamuthukiire guku Nairobi na magathuka nginya gicari ati nginya muhikio mutumia wake ni ahurirwo thimu cigana ona ni ure nake introduce exactly agacoka akahurira nyina koguo mutumia akigeria kuhurira nyina ni ure guku Nairobi guthukite ri nyina aramura ona mundu ucio urauga ni aratuhurire mundu ucio ndatuhuragira nai kai ati wauga atia muiretu wetagwo Ann atindaga ona akihurira Samu thimu riu mam nie ndirarigura tugwika tondu riu ri nie aranjira ati ni mutumia wakwa nie Samu guti undu uri anjira ndamure no gukana arakana nie mam riu ndirarigwo nginya nie ngiraigwa nginyite muico gwa tigira hau wajoni tigira hau ani ucio korone ani ucio ri nio wikiri ahuragira maita meri wana aranjikeirie mbia haya na akuhurira kwiraga ati mam aja ni murata wa Sam wa Nairobi ati makoragwo kiama-ini kimwe na ni ndamukenirie muno na akinyenda kwire amukenirie muno na akinyenda no bakor mekara meri tatu patara maria na nyina mai ai patara maraniriria batari maraniriria mara murakinya onia muikagiria mafia amoikairia nginya mbia yes tondu ena kerehera gia kumwacemanio roguo amuroro ria hana na seburi ona sebu amuroro oguo umwira ni ukumuhikia yes kwanja muigia ta second wife thiko cia mbere umwira oguo ni umwira oguo koguo nake akamenya riu already ni ase wekene kirangia ni kira drive na kumwita bei ni mwita nginya bei yes ha muico hura muikarite hau thi mwera nyina aciana nywerete riu agatumbura riria gukirite pio kuhorerete wega thimo cie metha-ini cieri thimo cie metha-ini cieri akahura ya mutumia na mutumia ni amusevire riu ni amusevite Ann amusevite Ann yes kahura karira akora uyu mundu waku ni arahura nduoe thimu oya thimu ni yakwa irahurwo ni yaku irarira oya na akagekira loud speaker akamikirio metha-ini hello sasa poa Sam yuko wewe ni nani mimi ni Ann Ann mgani sijui tumeongea naye na nikakwambia mimi ni Ann hebu rudia hiyo maneno ulisema hapa mimi ni Fred ya Sam ya Sam wa aina gani close friend. Sasa hiyo ni kumaanisha nini? Hebu rudia ile maneno ulisema ile siku nipigia simu hapa. Nilikwambia aliniambia atanioa. Wanyitala. Akwire makara mutwe. Ya mbona mtu ya simu ndogereka. Utagereka. Ona ngiria mutumia ya horo. Kuri andu ndi aringire kengwire. Kuri andu oru muthuri yes yakwira mundu maundu mwira ndi kurikania murarikania mwira haisia bururi uyu na cia thino we mwira order pressures tindeketwo ni muturire pio urenda andu tu ungetha gakeno okani yo thino ngamwirira undu utindeka ria kamutereke guteithie ngwire ugutindekwo yes angana rumene daring by the way alama na kwanga very daring yes wena igokana kwanyiriria your brother ona mwina mutumia waku muiki ungimukoragwo nake nduguri ukamunengera mundu ungi akuo atwarwo ku yes atikohikio araikia asa ni mundu henagio ro uguo umuhenia gwikenia nake na guku uguo Maserengeti na kuria atwita masaruga kenageria nake ku wathoka umukuithitie ngari ya mundu daring yes daring acio ni kuri oru atangikira akinya kwanyu na guikaire na kuhana ni akorora we akona andu haha hena kamwihoko ni kinya thoguo ni mundu weiguite ni ana babanyu yana nakambika bwena kwahura na murimu wa ng'ombe ina kanyumba kanyu kai muciri kaihiga ona ngicoka we baba anyu mamwanyu akuhurira akwira ona mundu aumagara no thoguo ajira kinya karatina mathi gucemania na ani
Wewe unacheza na watu wewe. Unacheza na watu. Aengeze takaingiza kijana wanyu. Yes. Hadi kama ikali ya ibis. Ekala haune. Yes. Kama itagada tunajua mimi hapa nita makani ndakwendire. Hiyo ndio tuokete ku kwanyu. Na ni tudaiga ndio gwete tu. Nikwambie tu nilikupenda. Na njuge atiriri ndi nyumuri aciari yakwa. Tondu riu ndi murata wa Sam na wewe fafa wao. So nutwikite murata wakwa. Ni ndagikena ni tondu ona kukirigo ona izi uguo ona gwicokia makinya ningi tondu ni ungigiukire mucii no ningi wakiuga wina ihenya ria gwithie ona ni kuhituka nguhitukaga na ndauga atiriri ni simame tu hapa na tondu kwanyu ti kuraihu ri ni ndaiga gwita nguguria cup of tea choke nguhe nikupatie tu 3,000 hivi tu za nilikupenda. Icio ikire njaga ni ngwithi ukira maitu guoi. Azo akatebetina kama amuba metio tatu. Oigwa mwaini na baba anyu gugukira bi uri mu. Mamenyanire. Aka gwira. Ayuka gukora kana ayuka samure muka kuona na ana akuna marari na baba wanyu. Ona ni baba ora kwira. Baba anyu ora kwira atiri. Ona muire tuturari nake na ajita hari akarati nari. Ti muire tu mwokete na ko anjirie tawo wambui. Yarokire na arahe ngiri 3. Haya. Atike baba na ndajerete. Ndio maundu matumia na otima gwitina hinge nawe okira ku. Asia ile kwanyu. Asia ile kuuze akurigiceirie kuma mena yothe. Mena yothe. It's dangerous. Yes. Dangerous. Kwiranira. Era mundu otene. Umwira mutigekira keno nake. Yes. Itondu kwanyu ni naku. Ukanyitwo ni kiundu. Wicirie umuinukie kwanyu. Yaria menya na andu. Mwira mutigekira keno. Onake kwira andu arathie na kuria njiri ukamwira we guthika utigwo guku Nairobi. Ndurathie naku. Ari kio ria gwikaga ri. Egukora. Mugucemania atiki. Yes. Ako thutha. Kana ndara gukumbeni.